Кирген ihe гуратаһын үннерерге рас тутууларынан толору Баглачевтөрөң бордақ сирикытты үлеләбиттері сүрбебеһис сылгар барда. Бастан кеңнелен баһанағы хортуоска хапыстолордан сағалан баран билигин жеттігер үнер күннеті туханылар оғыротаһын араһын олордоллар. Я с Украины приехал. Вот. Все там растет, все тут растет. Все перепробовал. Ну, что только не сажал. И табак вот этот курительный выращивал огромный. Еще в 90-е, когда кризис с табаком был, сигарет не было. Я выращивал махорку. Быйыл сасырдук тымны түнүн тоңорор болан оғырочуттарга күз күчмагайдары үескеппит. Үнәйге сүріне күн сырдыга оны сыла салгын болан Баглачевтар ордук теплицаны сылтарга улахан сыраларын убуттар. Бастан мен хыджабын, иккеге үнділі, онтан кені туран хыджар. Түйін ұрстата біле, эбен икки аңар чарс бола эбер боллаңды оғыққын. Онтугата үйерхан. Оғырот ахал gömні күнері семеттен улахан тутулуктақ. Аты семете қастады құранағы кустар бұд болан аспыт сылттан, аны бәй үйнер бүбі яңыттан семе хомияллар. Быйыл қасты бәйлері білімнәбіт семелерін спыттара номно үйнен арапыттар. Маны диріңдік көм тақына өссі шуай болар, бұрдығылаттан баран. Түргенлік біле мөжурур, астанар. Мандық қынан оларда бұд бастан bir кружка уу кутабыт, онтан бурдук олордо бут, онтан болордан битен марын үрдүгер эме кутабыт. Теплицелер опса еннері 200 квадратный метрі. Манна 6 сеттара соғырсу, 3 помидор, тахаржа сүбөкілі моркоп, эльгастан жажан клубника кыттабалар. Арбузы хорошо растут. Ну, последнее время что-то они у меня вот до килограмма вырастает и все, как обрезает. Вот что им делать, они растут. Но зато все как один. Спелые, сладкие, вообще, как медовые. Улуска жон кинлерин омно билер болан сайынын рассадалары күхүнүн оғыротаһын камагаты кылалар. Онон үгүс көлөһүнү тогон үйөрө көтө үннербит оғыраттарынаха жекергенге асты кебиді хот болар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениете, Юэхэ Бүлүү.